باش خوندەکاری مەهێژا و دەلال ئەز مامۆستا جەمیلە بەرمە مامۆستای ئەبران شێبیرکاری ڕەفی 4 ئیرۆ وەکە ئیرۆوانەیەکە نو بەشەکی نوژی ئامێ هەبدورە دەرباسی بی بەشێنو بن وانەیەکە نوژی بن لێ دێوانەیە ئەمەیان و دەستپێکە بەشێمەیە 4 تۆرە کۆردیناتەیە تۆرە کۆردیناتێ ئەمێ هەبدورە فێر بن بێ تۆرە کۆردیناتێ چییە و چاوەتێ چێکردن و هژمار بێ سەر تۆرامەیە کۆردیناتێ چاوەتێنە نیشانکردن لێ دێ دەستپێکێ دەماکۆ ئەم تێن بێژن تۆرە کۆردیناتێ تۆرە کۆردیناتێ دەما ئەم بێژن چییە چ ژمارە نیشان دکێ و چاوەتێ خێزکردن لێ دێ تۆرامەیە کۆردیناتێ دبێ ئەو سەر تۆرە کۆردیناتێ خالێن خال سەرتێنە نیشانکردن ئەف خالێ هەنێکێ ژێ تەقالەیەکێنە تەقالە چییە جەما دەما گوان بێژن خال سەر تۆرە کۆردیناتێ تێنە نیشانکردن خالێک لە هەر خالەکە تەقالەی تێنە نیشانکردن سەروێ تۆرامەیە کۆردیناتێ لێ دێ تەقالە چییە تەقالە لێ دێ دبێ ئەو ڕوویەکی شاهێک و ڕاستە ژێ حەمە ئالیابان درێژ دبە ئەم ژێرە دبێژن تەقالە دەما میناک نەهاکێ ئەم بێژن وەکی داریچار تەپل دەما بۆ ئەم بێژن ڕووەکی ڕاستە ژە حەمە ئالیابە درێژ دبە ئەم ژێرەکارن بێژن ئەف تەقالەیەکە دەماک و ڕووپەلەک الجەما هەبێ ئەف ڕووپەلە هەنێکێ شاهیکە و ژە حەمە ئالیابەژی درێژ دبە ئەم کارن ژێرەژی بێژن ئەو ناکێ تەقالەیە لێ دێ پشتی گۆمە تەقالە ناس کرد لێ دێ ئەمێ بەگەرنە وانە سەر تۆرە خۆیان کۆردیناتێ بێ چاو ئەمێ خێزکن و دەما و دانەیەک الجەما هەبێت چاو ئەمێ سەر تۆرە خۆیان کۆردیناتێ ئەمێ نیشان بکەن لێ دێت بێ تۆرە کۆردیناتێ ئەم چاوە خێز دەکەن لێ دێ شخوا الجەما دراستەکەن ڕاستەکە کە ئاسۆیە و یەکەژی تیک لەسەر تێ الجەما تۆرە کۆردیناتێ چێ دەکێ کە ئەم هەڤدورە هەردوو ڕاستەکێن خوا یەکە یا ئاسۆی یا تیکژی هەڤدورە خێز بکەن لەسەر تەپێ و ئەم تۆرە کۆردیناتێژی چێکن و ئەم داناژی لەسەر نیشان بکەن ڕاستەکەمەیە دەستپێکێ شخوا ئاسۆیە و ڕاستەکە کە دیترێ ئەم کارن لەسەر چێکن ئەو ڕاستەکە هەنێکێ تیک تێ لەسەر vê ڕاستەکەمەیە ئاسۆی ڕاستەکە کە ئاسۆیە و یەک ژی تیک لەسەر تێ جەمە تۆرە کۆردیناتێ چێ دکا لێ دێشخوا خالە و هەڤدوو هەڤبرینن ئەف خالە هەڤبرین هژمارە سفر نیشان دکێ و لێ دێ ڕاستەکێمە هەردوو ڕاستەکە یا ئاسۆیژی و یا تیکژی هژمارە تێ نیشانکردن بە هژمارە هەر خالێک هژمارەکێ نیشان دکێ ئەف تۆرە کۆردیناتێ ji بۆ çi ئەم سوودێ jê digirin تۆرە کۆردیناتێ ji ber dema ku daneyek ilcema hebe ev dane henêkê tîpa mezin wêna nîşan dike û navbera dike vaneka de jî di hijmare nava xwe dihewîne her du hijmare li ser tۆra xwe ya kordînatê em nîşan dikin wekî mînak dema ku ilcema hebe mînak dema em bêjin tîpa a الجەمە هژمارە سێ و پێنجی نیشان دکێ ئەvê ئەمێ ئێن بە هەردوو هژمارە ئەمێ لەسەر تۆرە خۆیە کۆردیناتێ ئەمێ نیشان بکەن ئەمێ چاوە ئێ نیشانکن شخوا هژمارە مەیە دەستپێکێ لەسەر ڕاستەکە مەیە ئاسۆیی تێ نیشانکردن و هژمارە ددواژی لەسەر ڕاستەکە مەیە تیک تێ نیشانکردن و ئەف خالە و هەڤدوو دبرینن ئەو ناکێ خالە ئا نیشان دکێ لێ دێ دەما بۆ ئەم بێژن جەمە هژمارە سێیە شخوا لەڤر ئەمێ ئێن نیشانکن هژمارە سێ ئەڤ نایە و هژمارە ددووە یا پێنجە ئەف خالە هەڤدوو برینن ئەف خالە ئا نیشان دکێ ئەم بڤی ئەوای ئەم دەما گۆدانەیەک الجەمە هەبێ ئەم لەسەر تۆرە خۆیە کۆردیناتێ ئەم نیشان دکن کە ئەم هەڤدوورە میناکە کە دیترێ بنویسن و لەسەر تۆرە خۆیە کۆردیناتێ ئەم نیشان بکەن دەما بۆ ئەم وەرن ئەم بێژن میناک خالە بالجەمە هژمارە ددۆ نیشان دکێ و هژمارە یەک نیشان دکێ ئەمێ چاوە لەسەر تۆرە خۆیە کۆردیناتێ vê دانەیە خوا ئەمێ نیشان بکەن وەکی ئەم دبینن هژمارە دۆ شخوا ئەمێ نیشان بکەن
و هژمارە یەکێژیش خۆ خالا مەیا دەستپێکێ هژمارە مەیا دەستپێکێ یا پێشی سەر یا ئاسۆیی تێنیشانکردن و هژمارە دودواژی سەر یا تێک تێنیشانکردن لەڤ خالا بۆ هەفتوو دبرێنن ئەو خال بێ تیپە با تێ نیشانکردن وەکێ ئەم دەبینن تۆرامەیە کوردیناتێ ئەم ڤی ئەوای دانەیەن خوا لەسەر نیشان دەکەن ئەم ڤی ئەوای ئەم سەر نیشان دەکەن نەها لەوێ دێ ئەمێ دەرباسی گرافیکە بخێزک بن دەما بۆ ئەم بێژن ئەم ڤی ئەوای ئەم وەکە دبێژێ د شێوازن جەمە هەنە لەسەر تۆرا کوردیناتێ ئەم هژمارەی خۆ و دانەی خۆ لەسەر نیشان دەکەن ئەم ڤی ئەوای دەستپێکێ ئەف شێوازەی مەیە دەستپێکێ بوو و جەمە گرافیکە بخێزک هەیە گرافیکە بخێزک ئەم چاوە لەسەر تۆرا کوردیناتێ ئەم نیشان دەکەن و ji ber çi jî em grafîka bixêzik em bikartênin. Grafîka bixêzik em bikartênin ji ber zanebûna çawaniya guhartina daneyekê bê guhartina demêra. Ji ber çê dema ku niha mînek em bêjin ev tabloyê cema heye, tabloyek cema heye di perwerdeya hespal cema nîşan dike, di her mehekê de perwerde hijmarekê ji hespal hijmer nîşan dike. Ka wekî got em werin em vê tabloyê em ser tora xwe ya kurdînatê em nîşan kin bê em ê çi sûdê jêgirin ji vê grafîka bixêzin. Ka em tora xwe ya kurdînatê em nîşan kin û em xêz bikin. Em karin bi her xalekê bi hijmareka cot jî em nîşan bikin. Em karin tabloa xwe bihartinekê dê de çêkin ji ber ku torameya koordînatê em li serê nîşan bikin ji ber hijmarê me. Li vê dê dema ku em tên em vê tabloa xwe li ser tora xwe ya koordînatê em ê nîşan bikin. Meha yekê, meha dudwa ya sesiya ya çara یا پێنجە ڤی ئەوای ما تۆرا xwe ya koordînatê me nîşankirin hijmara jî dema em werin wekî em dizanın danel cema hebûn dana ma ji xwe weke me got hijmara destpêkê li ser ya asoyî tê nîşankirin û hijmara dudwa jî li ser ya tîk jî tê nîşankirin dema em werin bêjin xala destpêkê meha yekê hijmara hespanî ku hatine pirwerdekirin پێنج بوو ئەمێ چاوە ئەمێ نیشانکردن سەر تۆرا xwe ya koordînatê ji xwe ئەمێ hêên ser تۆرا xwe ya tîk nîşankin û ئەمێ hijmara hespa jî li serê nîşan bikin ka em werin hevdûra xala xwe ya destpêkê em çê bikin xala me ya destpêkê vê xalî evnakê nîşan hatiya nîşankirin ka em ya xwe ya dîtirê nîşankin xala dîtirê weke em karin bêjin neqeba kevanekê de em vekin meha dudwa dê hesp hatina perwerdekirin dema em werin em ê ên li ser tora xwe ya koordînatê meha dudwa nîşankin û hijmara dih jî nîşan bikin. Li vê dê meha me ya sisiya xala ku hevdû hevbirîn ew xal nîtê nîşankirin meha çara ew jî xalek û hevdû birîn ew xal tê nîşankirin perwerdeya hespan lê her mehekê hata nîşankirin.
Vêdê xwendekarî me hêja û delal wekî em lêvegereka biçûçik ji jwana xwe re çêkin, li vêdê ji xwe me nas kir tora koordînatê çi bû? Tora koordînatê ew ji bo nîşankirina cihê xalekê di teqaleyê de tê bikar anîn. Me got teqale çi ye? Teqale jî ew rûyekî şahîk û rast bû goşê heme aliyan van dirêj dibe. û ji xwe em bi hevdûre fêr bûn bê tora koordînatê bê me çawa xêz kir ji rastekeka asoyî û yekeka tîk jî hate çêkirin û hata nîşankirin û tê nîşankirin bi hejmara her xalek hejmarekê nîşan dike û dane jî li cema hene wekî em zanin em dana xwe li ser tora xwe ya koordînatê em nîşan dikin ser dana me li ser tora koordînatê hejmara destpêkê li ser ya asoyî tê nîşankirin û hejmara didwa jî li ser ya tîk jî tê nîşankirin û em hevdûre jî ji xwe em fêr bûn bê çawa grafîka bixêzik. Grafîka bixêzik me got ji bo çi bikar tê? Ji bo zanebûna çawaniya guhartina daneyekê bê guhartina demê re bê em çawa sûdê jê dikirin û em nîşan dikin. Ji xwe li cem tabloyek hebû me tabloya xwe li ser tora xwe ya koordînatê me nîşan kir bi hevdûra û li vê dênhakê em têne dawiya waneya xwe em cema ser rûpela heştê û yek hindarî li cema heye çend pirs em ê bi hevdûra çareser kin. Xwendekarê me li vê dê ji xwe me rûpela xwe ser rûpela pirtûka xwe ser rûpela heştê û yek me vekir bû û em ê hindarî jî di pirs li cema hene em ê bi hevdûra çareser kin. Pirsa me ya destpêkê ji xwe dane li cema hene û me tora xwe ya koordînatê jî me nîşan kiriye bi awayekî dam û me hejmarê xwe jî li ser nîşan kirina em ê vedanê xwe jî em ê li ser nîşan kirin bi hevdûra. Ka em destpêkê em werina xala xwe ya a. Xala me ya a di hejmarê li cema hene. Hejmara yek û ya çar ji xwe weke em bi hevdûre jî zanin hejmara destpêkê li ser ya asoyî tê nîşan kirin û hejmara dua jî li ser ya tîk jî tê nîşan kirin. Wek em bêjin xala me ya a hejmara yek û ya çar nîşan dike. Yek û ya çar jî nîşan dike. Em ê ên bi xala a em ê nîşan bikin. Li vê dê li cema xala me ya peyra hejmara dido û hejmara do jî nîşan dike. Li ser ya asoyî jî û li ser ya tîk jî hejmara dido têne nîşan kirin. Ev xala henekê bi tîpa ba tê nîşan kirin. Ev xala got hevdût birînin bi xalekê tê nîşan kirin. Li vê dê peyra xala me ya peyra ca hejmara sê û ya yek. Ji xwe hejmara sê ser ya asoyî tê nîşan kirin û hejmara yek li ser ya tîk tê nîşan kirin. Ya peyra o li cema her du hejmar jî ji xwe sifrin. Li cema xala got hevdût birînin her du rastekê me rasteka asoyî jî ya tîk jî bê hevdût birînin bi xalekê bi xala sifir. Li vê dê ev bi xala sifir vê daneyê nîşan dike. Tîpa me ya fa hejmara şeş û ya pênc nîşan dike. Ya şeş ji xwe ser ya asoyî me nîşan kir û ya pênc jî ser ya tîk em ê nîşan bikin. Ev xala henekê bi tîpa fa tê nîşan kir. Em bi vî awayî em daneyê xwe hejmarê xwe li ser rasteka xwe li ser tora xwe ya koordînatê em nîşan dikin. Ka em werina pirsa xwe ya peyra li cema ji xwe weke em hevdûre fêr bibûn me got grafîka bixêzik. Li vê dê ev pirsa me li ser grafîka bixêzika xal hatine nîşan kirin û va xalê xwe em ê bigihîne hevdû dema ku me got sûda got em ji grafîka bixêzik digirin ku em zanin dema got em lê dinerin em zanin got çi me her çi xalek kîja hejmarê nîşan kê û çi guhertin jî ketiya navbera xalekê û xaleka din de li her demekê û demekê de. Li vê dê em ê ên em ê xala xwe ya da û da bigihîne hevdû û ya da jî em ê bi a re û ya a jî bi ya cara.
ئەمێ ڤی ئەوای ما گرافیکا خوا و تیپێن خوا لەسەر vê تۆرە خۆیان کوردیناتێمە نیشانگرن لێدێ خوندەکاری مێ هێژە و دەلال ئەم تێنا داویە وانەیە خوا و پرسێن خۆین هینداری چەند پرسژی وەکەمانە جەممە هونج وەکە کاری مالی هونێ چارەسەرکە